Zdravo Kristina, predstavi si koje si, od kade, što praviš i zašto si ovdje. Pozdrav svima, ja sam Kristina Paunovski, dolazim iz Rijeke, Hrvatske i ovdje sam kako bih predstavila svoj autorski rad Artišiju Linić koji gostuje na Skopje Dance Festu. Вечерва публиката на Танцфест ќе го види твоето дело Лоза. Како дојде до соработката со Танцфест? Do suradnje je došlo putem Moving Balkans mreže. Edvin Liverić je ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u Rijeci i dio HKD dio Moving Balkansa, Dance Unit 2 i koja djeluje u Grčkoj, zapravo su došli na ideju za suradnju i tako je nastala cijela priča gdje smo se svi povezali, održale su se audicije u Rijeci i online audicija u Grčkoj. I plesači su odabrani, dogovorena je suradnja sa glazbenicima i tu počinje cijelo ovo putovanje. Ајде малку за Лоза. Ја истражува врската помеѓу личното и колективниот идентитет. Нешто повеќе околу тоа. Pitanje zapravo nastaje i u meni samoj. Vezano je uz moje interese koji obuhvaćaju i suvremeni ples i ulično-klupske stilove. I slijedom mojih iskustava i interesa zapravo počinje istraživanje koje je krenulo svojim gostovanjem, odnosno rezidencijalnim programom na kojem sam sudjelovala u sklopu American Dance Festa koji se održao 2023. godine. Moja ideja je bila da istražujemo granice stilova, da istražujemo granice u sebi i u kontekstu loze i povijesti kojoj se, što se plesa tiče, uvijek vraćamo, a opet postoji jedna potreba za inovacijom, za mijenjanjem, za transformacijom stilova koje smo upoznali i koje učimo u nekim izvorima i zapravo je cijeli proces bilo istraživanje koje je onda polučilo ovom predstavom. Лоза е резултат на соработката со повеќе држави во рамките на платформата Moving Balkans. Колку тоа ги придружува балканските држави кон вмрежување и заедничко креирање? Predstava je nastala kao koprodukcija Hrvatske i Grčke, kao što sam spomenula, i Moving Balkans, evo baš sam nedavno bila u Bukureštu na rezidenciji u organizaciji Moving Balkansa na Workshop in Choreography programu. I ono što je bilo divno je upravo ta činjenica da su se povezale zemlje Balkana, gdje opet možda možemo povući paralelu sa ovom predstavom, imamo nekakve zajedničke korijene, što je bilo možda vrlo važno da mi sami u sebi osvijestimo i temeljem čega smo se povezali. Tako da mislim da je jako važno da i dalje njegujemo te veze i da je zapravo sama ideja Moving Balkansa nešto što bi moglo iznjedriti vrlo važne rezultate i biti u mogućnosti biti dio tog programa zapravo je i veliki push za nas umjetnike, tako da mislim da
je važno da što više ovaj program dobi suport i da iz njega možemo djelovati dalje. Вечерва ќе видиме тим на танчари, музика во живо. Кого се вклучува овој проект? U ovaj projekt uključeno je 4 plesača, 2 plesačice iz Hrvatske, 2 plesača iz Grčke, uz izvođenje glazbe uživo. Revi Brand Trio je također s nama na ovom projektu. Твојата работа вклучува истражување на хип-хоп, спојување underground и мейнстрим. Каде тие се спојуваат, а каде се разидуваат? Pa rekla bih da se svi moji interesi spajaju u jednoj točki i da je Art Tissue Lineage jedna kulminacija svih mojih interesa za koje sam zapravo kroz ovaj proces osvijestila da nisu samo moji interesi, već i interesi svih plesača koji sudjeluju u ovoj izvedbi. Ono što je zanimljivo je da se zapravo mijenja koncentracija različitih stilova i scena, ali zapravo su sve dio mene i moga rada autorskog. Основач си на платформата Art Tissue. Тоа е платформа за? Art Tissue platforma je platforma gdje se susreću ples i vizualne umjetnosti. Osim plesa, koreografije i podučavanja, kroz zadnjih par godina se javio interes i želja za eksperimentiranjem plesa u kontekstu drugih medija, poput fotografije, videa i jedna kulminacija je zapravo Art Tissue platforma putem koje djelujem profesionalno i razvijam različite koncepte, bavim se različitim projektima. Во ред, тоа е тоа за ова кратко оро интервју. Нешто испуштивме, сакаш да додадеш нешто, да поздравиш некого? Pa zahvalila bi se svim ljudima koji su zapravo iza scene i koji su doprinijeli da ova predstava zaživi. Zahvalila bi se i izvođačima, našim muzičarima i plesačima i naravno Dance Festu koji nas je ugostio ovdje. I svima ljudima koji su dio moje svakodnevnice, koji me podržavaju i navijaju za mene da uspijem u ovom pozivu. Hvala, Kristina. Se gledаме вечер. Hvala vama.